se ile tlwaelo hore dibapadi tsa Afrika Borwa di wele mathateng ka mora matsatsi a bona o bapala mme sena se etswa ke ho se be le tlhophiso e hantle ho lokisetsa bokamoso tla fediswa haufinyana. Lenaneo la thuto le hlophisitsweng ke Gordon Institute of Business Science le ile la thakgolwa Johannesburg kajeno. As much as we were arguing and debating this matter, that it is not our responsibility because we pay top salaries to the players. But there's a human element that goes with it, the parent element that goes with it. That these important stakeholders in our industry cannot be left without being given support. Modulasetulo wa Liki o ile a hatella bohlokwa ba hore dibapadi tsa mehleng di tswele pele ho nka karolo papading ya bolo mme mananeo a jwalo ka ana a tla thusa dibapadi ho fumana tsebo e hlokahalang. This course also came about also as a reflection on our side that we don't get enough cycling of people with experience in the industry because when they finish they get lost in the conveyor belt. Instead of doing that, let's try and keep them by offering courses which might maybe energize them to come and play a role in the industry to survive. We ikitlaetso bona botjhaetswe menwana ke mokgatlo wa bolo wa dibapadi tsa Afrika Borwa. We need players to educate themselves, to be empowered so that they can prepare themselves for life after football. It's not easier, but we hope these programs they will encourage and inspire other players to study and prepare for life after football. Ha jwale ke dibapadi tse 64 le metso mene tse ngodisitsweng mme dithuto tsa bona di tlang ka dikgwedi tse tsheletseng. Leboga, SABC News, Johannesburg.